ole clear tu ta chi bai ule hei kama hian ultraviolet F77 zawh Mach 2 kha oma mania X47 kha test to vena chuan hei F77 kan khalve chin don hei hi an sports bike mo electric sports bike Chak emem mai ve thung khawena kan khalle chinang kan kol thok thok ngana kina cheng do lekin kan thiang kan na soi chho don ya moi ro khop mai ma zong phajun muk thokho ba hei ma hi F77 ania Mach 2 mo kan khal chinang ngai an nen don ne tlan chok phodang nila ron in buta pa tilai screen vel poi hei tia khoi pan smooth kham mai go ballistic dingala chuan battery 78% oma range hi kombeta hian za somrok pani tlan thei chuan on don chuan brake me a dikhan nein on chia chuanin kombeta oma hi me hin ballistic nim mani khanin ka soi suala I tlan lain ami riding mode thil thak thei mase throttle thla ngai thung ta competent tlan potang reverse om thei boka hi me a brake me a hi me hian reverse chuan brake me a tiap me la hian kal le thei po back to ngai lovin mo ten ti zonga back zet me ni mo chuan ngai ang chin ti lenga hei main brake me tin kal le ta kal photang ti ri dang ta kan soi chawanga video te melo sak le turin ka som hal cheu dur tlang chho lam pang atlan pui leng gear hi pir le zuk ko ol khop mai aklat city wa ham thu ko ol tu bok se rei tu chuan shel mai ang ami region hi level 2 oma haba kai sang chu da thei silo nge mani unlock ngai in tia region om zia chuan engine brake ang khana thok te mai ta video ma sa po han ka don ka sei fil to lo wa mi region brake hi engine brake ang tan khana man theya level set thei thung ta mo na sa deuh le na sa vak lo chuan kha khan battery in recharge thei ta engine achak sianga engine brake om box silonga lo mang ti pol te bokan oma comment atang in chu kan soi fiam san I chu F77 ka khal me ke Mach 2 khani ai he Changkang khop mai tun tha lai hol bor ve hianin hemi showroom hi ultraviolet showroom hi an hong do na booking ati thei to tiang bai khau hi contact number ka lo da hian adu tan chuan in azo fia theya booking te po ati chur chai to ne chuan riding mode ang te po kan test chawanga riding mode chi thum ane ya glide combat le ballistic kan en so le don ni atayar hi sports tire ni boka anget tha don khop mai chuan met zawanga ballistic om le ta the chuan ballistic chak min phi ta khan oror thil le nge an chak ve soi thiam dan chuanin achak zong hi 40 HP vel nei ni ta kan thia thiam dan thei tur chuanin KTM 390 te nen a por en ang vel ma se a tor ka hi a tha em he thil chu me petrol engine tangin hami a in thuai vira a tor pek chu chung kha a om ve dak lo wangin tor khi tha khop mai niam dewa tang pon hei her deuh pop ponin at kal ngal fok thei mo kha wang khan chak le zualin a feel thei ta ni kha ti hian le thleila a riding mode sang pathum test patang fil dang kan ti tak mai chuan riding mode glide hi aniam bera kadanga tlan vela chinanga thain glide hi chu chak vak lo plane area ani lo chuan sit hilly area chuan mana nom lu tuk lawang test sim simang tilai chaw hian enge
an 40 tam rep tu ka glide tak kitchen scooter vel level don pon hai ti ve chang ngai tlan lak lo ro ba mala thì vóc lỗ mấy 50 nia tlan phụ 60 vel ta pokai thayang chuan let thlai la kompeta ka ta leng chuan tuna hian kompeta oma ta hian full potential in ka tlan pui lo shim ta borvel hriat te nan ting lai kong hei free chin deuh hlek anga hianin combat tlan pui la chinang ni tin a hmana tan chuan hei hi nuam tok velang ka ring $80 something tlan phụ chuan 90 chu kai thei mai don ni kha ballistic amot chak bera tlan vela chinga ballistic hi chu chak ta ni zawh chu kai mai ma se kami X47 I can feel chak lo deuh tlata a battery a tlem deuh to wang pon mai 61% battery to tuna hian tlan kol nual to chung wa chuan mai thai a battery tlem hianin a riding mode hemi sang ho poi a power pack dan hi niam hret amon le ka ti deuh mai ka chiang chung lo chu tak chu ma hatia glide phei pa hianin hemi ultraviolet and history tlem azong ka hriat anga ngan ser chaw ultraviolet hi sang ni le som paru khan thian du ni na company din ya an ming kha ka chiara ka theng le to India ram mo me Bengaluru huan beisa an oma India siam ni he bai ki chuanin sang ni som paru khan bul tana research and development kalpui chara kami investor lian te pon an backup chuan sang ni som paru ka tangin arendin kal than puya an te sang an neya kumruk nuwa sang ni som ni le pa ni a khanin an flagship bike masaber hemi F77 hi tuna khalai ang chi hi anan launch sta chuanin hun local ve dewa chuan an develop chho zela tlema Changkang chi deuh lek F77 Mach 2 te ka anon ti chuak le ta chuanin chumi hnuwa rei lo te khanin Europe ram lama te po hei an thon chuak thlawea he bike hi he electric bike hi mo bike thatak ania wena kan khalve china India siam ania en mai hi ronin Indian lo khopamo he bike hi a design ta hi moya a design thi man lak na hi thlona ho mo jet fighter te ho atanga design lak ania a hminga po F77 ani hi hei jet fighter hming mo jet fighter hming ang deuh lek F16 kan ti te ho ang chi deuh lek in F77 an te he bike hi Mach 2 version zokha nia chakra khop maya ka khalchin masak nen khanin a battery le power wel chuinanga Recon le standard version nomta 10.3 kilowatt hour battery mang le 7.1 kilowatt hour battery mang anita standard version ka 7.1 kilowatt hour anita zia chuan battery nei lian le te khani deuh mai standard version hian kilometers ani borvel tan theya chuan Recon version hian in kilometers athum som ni le pathum an claima chu hemi a glide hian ani karinga hemi a riding mode niam bera hian mo range sport thaviawa ka test ma sa vela tanga comment kan share vela tang khanin tle han soi fe du kan neya electric ani wang khanin char ngai tur anga ngai pol khan om deuh lekin ka ria chu electric ani wang khan ta charge tut khar ngai lo nia chu soyang khan kilometers a model niam zok pon kilometers ani borvel tan theita
han in lir thei man dan an chu tawla ni khata kilometer zang in tlan thin mo rang khanin charge tu thongai big don lo ni in tlan tam over te ni lo zon mo chuwangin he bike ki a thaviau charge tu tangai lu tuk lo garage vela plug fita chuan zana charge mai tur khani amo kawang khan boina lian tham chu om vak lawang chuan a maintenance hi hau tak don lo hian ka hria chan chu engine oil thak ngai lo mo chuan air filter ti vel te pawh thak ngai ve lo a maintain tur deuh ber lang chu hemi a chain adjust te hi ngai ve don ta a chuan a ke hi thak ngai venga a baka chuan in accident lian tham kan tok te ni lo chuan servicing a pawh chu ti lu tuka hei engine petrol engine te diesel engine te ho anga maintain emem tur kha om vak don lo servicing a pawh khan mo chung vel chu en kol kha hau tak don lo riau in ka hria kha thaven a lai ni aman hi chu ni to ve hre ta ma se to na chan kha oma battery lian tha ama changkang a techrons kente changkang emem boka traction control te ne ya abs nen mo chuan hemi regen port level sang adjust thei ang chi kha vel ni wang kha ni na mai chu tlom lu tuk lo ve thei tho ani chuan petrol mana kan safe atang khan kan khal hun chung nen kha khanin a in make up tho vele thei tho ta a tha ka ti deuh chu suspension hi a so hin nuam lu tuk mo chuan riding mode hi ka soi tong khanin ka lo ti suala video masala ma khan tlan lai na thak thei lo mani ka te ma se throttle thla hian a thak thei a tuna hian nglai ta oma throttle kan thlanga men zewanga kombeta dut le ta ni throttle thla anga i wang zo khan lo ni a tlan lai na thak thei o an tin kher ngai lo chuan electric bill a sang du mai ti pol ta pe nom tho a chu petrol mana kan man electric bill chu sete chon lo sang ve ma se la petrol mana kan man ang za thi electric bill a khana kal ka ring chi lo a lemin san pha ma se la ta khan hei a san na kha petrol kan man nen khanin a in thlau veo don thoin ka hria lir thei anga te pawh zanga man hi chuanin kan ma zanga man hi chu kan mang ring ai lo ne va kana lir thei chak thang a pe chon mo KTM 390 anga te pawh chu tai la 390 ang vel power nei ta he bike 40 HP awang han 390 anga te pe chonin zanga man khan mang rei don lo ni mo thakata KTM 390 nei ho hian thakata petrol en zang en manang o chu tai la mo chung vel chu ni chuan in tuna ka bike khal tak phei hi chu F77 hi ka atha don na ka hriat na chu ai sports bike ang ani ta handlebar te pawh niam khopa R5 ang vel nen hianin riding posture hi nang deuh ro in ka hria khopon a rai thin tan speed riding ngai na tan khan thadon riu mai a ka te chan chu kan tiang tlan chak thin ho ang chi weekend ride te mo kung thachina tlan chi ho hi kan an tlan thui lu tuk lo tang pui ta up down in kilometer zani po hi an tlan lo ang khating tan khan in hei charge full a so kha chon buai turum lo ta dai vak don ta ni petrol engine te an chak jok dei le ha a tor ka thafe zo ka tor ki 100 nm pui ta kan mo kha wang khan speed riding ngai na ta ante weekend ride vela tan zone in he bike a thadon ria au mai a suspension hi a tharu ni o he bike mo front suspension hi preload adjust he ni a nung po hi adjust he ni a thread find đâu adjust hàng chi cả để ta có nung suspension in monoshock chuan hei hi thok thok ang Ultraviolette F77 Recon kami Mach 2 zo kan ta power hi kami standard variant zo kha tlemin an niam theta 27 kilowatt mo 36.7 PS ver pe chuga chuan kami Recon version zo ka khan power pe chok tam theta 30 kilowatt ta 40.8 PS mo horsepower kan tiang kha pe chok ta ni ma hi moi ro khom mai 0 to 60 hi 2.8 second in a kai thaya pick up chu thakom mai chuan 0 to 100 hi 7.7 seconds a
kai thei boka chak fia tak ani mo chuanin hei swingam te pawh hi mawi khawp mai a hei aluminium anin ka hriam dan hi mawi tuk chuan hei so yang khana suspension te pawh adjust hei ni a front suspension hei so yang khanin adjustable ni boka preload adjustable soft le hard mo hei adjust hei chuan hei okay hi hnung le ma hi 17 inch ma hi 100 by 70 17 ania chuan hnung hi 150 by 60 17 inch ania MRF steel brace ang chi kharon manga tire grip thadeuh mai ma hi sports bike ani boka tire tha momo a tire po thareng boka ma zongin hei moi khop mai chuan a top speed hi 155 km/h an claim ania chak fia khop mai ama hi spacecraft inspired design ani ang khan hei wings sira te pawh wings veron nia hei mai mo thawna design atanga inspiration an lak ani ta ni a handlebar hi an hiam mai titan pawh khan handlebar sang chi hemi yang model chia handlebar sang chi kha boka heta naked bike anga handlebar omang chi kha om tel bo ni chian lo takin aba ki chui nang vek a footpack position teng te pawh kha chui nang vek a hen en hian handlebar chia dang kha dan deuh lek chi mo aman hi noili chhobor vel man tur ania bike ki mo a lei thei trap to a booking hi an hong to a number ka lo tar a hianin a du tan chuan chiang zo ka zo fia du nei chuan in zot fia thei a in booking ti du tan point book thei an showroom hi Mss Motors te hi tun thalai hol borvel jun thalai hol borvel hianin an hong thei dona chuan tila hian hei charge na yong leina hi charge na ta thai charger in vid lu ta charge mai tur ani a charging time hi kami a charger lian zo khanin 0 to 80 hi da kan hi borvel a charge mana chuan a brake te hi adjustable ania step ngai na adjust heya chuan ama hian hei clutch nei lova hei gear nei lo boka sia tur chu automatic ang chi khane mai ta electric her top atlan top scooter ang deuh khamo gear nei lo du pol anoma du lo pol anoma ai nang vek thelo ta mi hring chu ni deuh mai ari kher du petrol engine ri deuh ham du pol anoma ari lo du zok pol anoma ka tiang khane deuh mai a ngai dan ni chu nang lo thaya chu wangin a tha ti pol anoma thalo ti pol anom boka a khani mai mo gear nei lo ti wang khana chak lo mi lo ne chak te mai ni gear nei lo tin wang khanin ni ai zol kong chho deuh deuh anga te potlan theilo torin lo ngai ngot enge hemi ballistic mod ape kan chak tak hin ringot chu wangin ai zol kho chunga zonin kala test che lo na ma se boina nei kring lo he bai khen mo scooter ten han compare chi ni lo ne scooter electric EV ho scooter nen khan mo chan chu EV ho scooter ang te chu power te lo niam ta battery te lo te cha ai chu battery liana power po sanga chu wangin kong chho tlan vela problem mum lo wang tikhan hai hi chu da sale to mai la battery hi 59% omati hian cruise thaila regen hian in the charge en choleng en thaleng 59% oma battery hi hutla kan thlen za ngai le man kan en don ya ka video nu nung jok IG video sa te po reel sa te po khanin scooter ne dang lam na om lo ti pol khai no ma kan chang lo anga a khal dan le heavy function dan vela chon scooter ne in ang po ani mai the ma se han khal cheu lama scooter ne dang lam tak ani power rengat po in thlau lu tuk rengat a practicality yang zong pon chu taila tlan chak thei zong ang ani chu hei hi chu tlan chak thei tak ani ai zo kho chunga hian kong chho vela boina anei khoi ama om ka ring lo chak lo tuk motor te po soi taila automatic gear oma automatic transmission mang oma do zo kan oma de khan gear thla ngai lo in rak to patlan ani mai a khan do zo kan mai a hei te po he gear thla kher ngai lo sam ta patlan ngai clutch me chen ngai lo mo gear thla chen ngai lo du tan ka choni na tha ni mai a du lo ho no manga ha chu machine kai nang vek lo a bangin ngai dan ka chui nang thei don lo mo a du le ngai ven tan video ran chop su kha ke ni na gan tum ber chu ni mai a bike thar te la nia mi zo ven kan lam ha shet vak lo chu in mer shet en lo in mer shet thei nan in thut muna karon chop chho sak ve cheu
ข้านี่ไม่อะจู่ๆนี่นัดแต่กันสวยชาวก็เชียร์ตั้งอ่างอินจงว่าจู่วิดีโอกันเสียงชันเดียวจู่นี่ไม่อะให้60%นะชาวเลต้า1% อินชาร์จต่อชาร์จจงจ้างเวลค่ะชาร์จเช่นแค่ข้างไอวิกแล้วอะไรอินเสียทุยกิโลเมตรจัดนี้นิยมจอกขมีแบตเตอรี่นิยมจอกปนกิโลเมตรจัดนี้เวลาล้านเทียจะมีนิวังจวนนินสวยตัวอังคารนี้จอร์จเช่นนี้ติดจอร์จลุดง่ายตัวอังคารนี้แล้วเนี่ยเปโตรก็เป็นทุนทีนะเปโตรทุนอายาคานินจอร์จคันนี้ไม่ตาจานะกระดาษจอร์จคันนี้ไม่เปโตรลักเช่นข้างไอเวลทุ่งตาเปโตรลวินบวยเวลมาหาชัดนั่นเวลตาจวนนินไอโคเฟรนลี่อ่ะ pollution เสียมหรือว่าโคเวลลุ่มเซลตานบวกรถเซลตานคานินใช้เอ็มตานี่บวกติดเชลวาจวนนินpollution certificate ง่ายเวทโลเช็คคุณภาพ pollution certificate ข้างง่ายเวทโลมีโลเนี่ยอะไรเฮ้เช็ดจู่อมเวียวิดีโอเห็นหลังพักเอ็มจู่ก็เชลวาทารังจีดาวินารีเวเวริกดานิจุมาจู่นี่เด็กไหมหลังจากจนคลิปจนฟิล์มขวดเวทแล้วข้างง่ายฉันจู่รีสวยวางอินฮอนเมตาบางไงมันเฮ้หน่วยทุ่มมาจังหน่วยลิชาวเวลตัวอันนี้โดนนะข้ามีแบตเตอรี่เลียนจอกเขาสุดเล่มนะตรมเช็ดแบตเตอรี่เลียนจอกให้ตัวเช็ดบอกว่าจวนปวดสร้างเช็ดบอกเล่มินจู่ก็สวยกิมสวยกิมถกเดียวตัวจนก็เสียไม่ปัลตะปกเราในเทียข้าไอ้เชี่ยงด้วยน้ำจนโซรูมาตะปกปัลจิลเทียก็จอดเจียนเทียอินควอรี่วันในเทียelectric super bike กันเทียอินเดีย electric bike ก็จวนนี้ให้จงดุงลักป่ะจักเบอร์นั่นที่ข้านี่จักเฉลียงบอกว่าจวนนี้ที่หมดชัวร์กันเลยที่ไม่ยัง riding mode สิทุ่มโม่ glide combat เลย ballistic เฮียนินจักเช็ดอินอะไรแล้วแต่เฮียแต่เฮียนรู้ที่ละมั่งเมนูเฮียน control แต่เฮียน performance ที่ผมตาจวนให้ ballistic off ที่ตานี่ตัวนั้นจวน ballistic ที่ on ที่เลตา on นี่ละจวนให้ on ตานี่จวนกันเพกโชคเลยละให้ glide ตาเห็น glide plus สมตาตรอให้ ballistic on ก็จวน glide plus สิตาเม็ดเลยละให้ combat ตาเห็น combat plus สิที่มั้งจวน ballistic กับ ballistic plus สิตานี่ผมเสียจวนให้มีอัมโมดเท่าที่ปังไอ้คันจักเช็ดที่นั่นนี่จูอัมโมดที่มั้งจู่ฟังเนี่ยยังกระดิ่งให้นี่มีนะก็ขัดชิ้นเนียนคัน ballistic ก็รู้คันให้จักเราสกนี่แต่เป็นที่เขาเรียนรู้กันเลยperformance ก็ballistic plus ก็เทสต์เราไม่ยังที่เห็นมั้งจู่ฟังอินให้ที่เห็นmaximum ฟังอินที่นั่นนี่จู่ballistic plus ไปจนจักตกงั้นตั้งให้กับหมดโชคตลอดจนวันกันเสียไปเลยที่มันจะนี่จู่จวนอันอ่อนสอรุมนะเฮ้สะดุดตันจวนติลาเฮ้สังเกตนะเป็นรถปั๊มคันนี้ตาเดี๋ยวลูกอะไรเนี่ยไม่ตาultraviolet space station ที่เราตานี่ติลาเฮ้อัน service station นี่ง่ายละไปปอตั้มใหม่ดูตัวของก็สรุปช่วงก็ที่ปกติลองนกก็ดูให้เซสซอรี่ช่องเว้ยแบ็คแต่พอกูจะติดช็อตไหม30 liters นี่ultraviolet จนให้ฮูดี้เตะที่สุดเตะจนให้ที่ไรtop box เตะสาวก็จนให้ที่ไรเฮียนี่เฮลเมตอันไหนให้ดีเฮลเมตอัพลาสครบไหมให้มั้งให้เลยช่วยเทนอมโดนะเดี๋ยวดุมจนให้ที่ไรฮีบาร์นี่จนให้ที่ไรเซนนี่มานี้ ADV นั้นมานี้ ultraviolet helmet ส่วนที่ติดหลักการ full face helmet บอกว่าที่ full face helmet โอ้ยครบไหมส่วน software ที่พอให้อารมณ์นักใช้งานนักกินส่วนให้สกูตเตอร์เต็มที่พอให้มั้ง software ที่หัวจับผมต่อเข้ามาส่วนสกูตเตอร์พอเต็มที่พอพูดถึงแบบนี้ส่วนปวดพอพูดถึงแบบนี้ท่านสบายบาย